Pagi ke tutunakan. Temangan kakri aja deh. Sebab mana kan budi. Lu para apa gini kan tutu. Ngeli cokayu. Dan yun. Paling-paling sadar ni panali. Mau babaku. Jadi ngumpulon na sige luang dan. Maksudnya lang na nangiti. Tengok warin Cina na nangiti ito. Tengok warin dingo. Tentu waktu. Akamos malaga. Ya baga nak warin mo jata din dah. Nak warin ni pigan bukan tu kapkawin ni. Piga bukan turkuah. Piga berumah. Wala aturan aturan katur pakai pemana. Maka nikah ada apa? Di masjid. Di kantor kuah. Balik kantor kuah pray. Mahamjin mayar. May di mo ito kasi na. May di mo kaya kisah ko. Sejaman na nakot. Diba di mo lang kapusuan. Mabukol ka kami perumahan. Nabubuk na yun na pinangidapin. Rumah tu ada pernah tim keda. Jadi pi memberi memsolo lawari pi gak cerok keterang dalan. Kai pasal terang dalan. Mu barang ni lawari ki ada po. Kau yang beringi ambil, bang beringi gomo. Boleh saya lawari pi cerok keterang dalan. Bang hilak kadis muda. Kai gelo tu barang kemuni dekat kawin kita. Dia memanul. Belanda halang jalan. Mungkin ada kira bobok kok kawin. Banyak bobok benda kena suruh kawin. Ya kan nak persiapan dulu baru dulu. Persiapan di barang bahan kata kalimat bahan yang mas ambil bahan ini satu. Lain nanti. Apa kita nak motor apa? So nak kuning dah. Anak buru pilaus. Jadi dulu nak pun ada lor, tapi sedang lor. Jadi manggil dia minum. Kita dah sama manggil lah untuk nak kopi. Setelah putus nak kopi ikut. Dah, malah. Jenuh pikir semua dia nani. Telu motor, semua motor nak bawa. Bakal lagi nalar. Empat ni mau menyiram kalau ini diampu nak anak senang dia diampu, anak bukti pakai kawin dia diampu. Diampu dah tu pahun, kita dia kena berkirinya, mana perutan tu. Dia potawari. Mungkin dia berperidi, mau kerja usaha ni. Panggil dia tu. Weh, panggil dia ni. Kalau diampu, kita pun dia ngampu. Pun dia berjaru. Pun dia rongkek, pun dia pengampu. Panggil surut, panggil mod. Pergilah kita bawa, pagi mau pergi turun anak bawa rumah tu. Oh kita segar. Nyari kemudian pagi mana baru mau kalau usah kita biar dulu bajahi jangan apa mana. Jangan nari mau kalau usah beli. Kajian nama mau bawa kita beli. Tapi tak mau pergi beli dia kuning kita benagam sesali dia jadi nak dua terima nak orang bawa beli. Kita benar nak dua lagi nak lagi nak bawa tu. Nak tu hari Tiba-tiba pun kena terima nak. Boleh anak baru ni kan. Dalam kak boleh kini. Seboleh kini pun tadi. Pun belah anak baru. Bang baca nak. Bertipu pun tadi. Lalu nak beri napam sedekah. Anak laki. Rumah di kana. Akam sembeli nangki. Kada long apa ni tu sembeli buat rumah lain.